Kuongerereka kwa namba ya arwaru aria marabatara uteithio wa riera ria oxygen mathibitari-ini ni undu ukoretwo wigite utungata wa urigitani hatikaini. Makiria riu namba ya arwaru wa homa ya COVID-19 thite na mbere na kwambatira bururi-ini. Na niguo kugacirithia urigitani mathibitari-ini na makiria gutangikira arwaru wa homa ya COVID-19, thirikari ya kaunti ya Naikuru ni ruguritie waki wa kiganda kiru kia uthondeki wa riera ria oxygen thibitari-ini munene wa NAKURU level 5, kiganda kiria gitanyitwo kuhuthira muigana wa ciringi milioni 118. Turatumira cylinders 160 na koguo ni hekuonania ni twina bata na kiganda giki kiria kirakuona thogora wa milioni 118 na gikurika thutha wa wiki 10 nigetha tukorwo na riera ria kuigana hindi yo gikinya. Kuringana na minista wa mwiri kaunti-ini no Ndagitari Gicuki, kiganda kiria kiri thibitari-ini uyu kwa ihinda riri gitire na uhoti wa gutangikira bata munene uria uriho wa riera ria oxygen hari mihango ya urigitani. Turi na kiganda kingi kiria gikuo riu kirutaga lita 500 per minute, no ni undu wa murimu wa covid ni tuonete ati ni turabatara riera ringi muno tondu gwa kawaida ria covid itarari kuo turatumagira cylinders 40. Riu ni undu wa covid turatumira cylinders 160 na koguo ni hekuonania ni twina bata na kiganda giki. Akiaria hingo ya kuruguria waki wa kiganda giki munini wa gavana wa kaunti ya Naikuru Daktari Thirikari ni athingatite mwene kandarathi uria uhetwo wira uyu kurikia wira uyu ni ihenya uria kwahoteka, akiuga uyu ni utungata wa hi na hi kuri urigitani. So I will urge the contractor, even as you embark on this work, I will want you to do it 24 hours. So that you can finish the work in real time. Let's see how, when you finish as soon as possible, so that the people can feel the use of this particular facility. Ni kiganda gitanyitwo gukorwo kiri gia kieri kinene bururi-ini hamwe na kiria kia thibitari munene wa Moi mwena wa Eldoret. Kariuki na Koriri makiuga ni utungata ugukorwo kiguna nginyagia kaunti iria irigainie na kaunti ya Naikuru. No na hari uguo ri hari thibitari 5 iria twikite piping ya oxygen, imwe ni Naivasha, iria ingi ni Langa, Mbodeni, guku PGH level 5 na Annex. Koguo thibitari icio 5 ni ikoragwo na oxygen. For the other hospitals within the region, those ones in Naivasha, those ones in many others in town, those sides of Molo and all the sub-counties, the cylinders which will be filled here will be able to serve the outpost. Muthia-ini wa kiumia kihituku minista wa ugima wa mwiri bururi-ini Mutahi Kagwe ni akorirwo akiuria thirikari cia kaunti kugathika miberethi ya riera mathibitari-ini ma muingi, undu uria kuringana na munini wa gavana wa Naikuru ni marikitie kugathika utungata uyu thiini wa makiria ma mathibitari 5 thiini wa kaunti ya Naikuru. This particular facility comes with a backup generator of 660 kilovolts standby generator to ensure uninterrupted power supply in the event of KBLC blackout. Among these ones, we have others in other counties that we have installed. That is Meru County, 480 LPM, MTRH, 2000, Murang'a County, 350, DOD, we have 6 plants, which we are installing now, they're in the process, Nyabondo, 250 LPM, KNH 1500, and now you, the county of Nakuru. Na niguo gutigirira kiganda giki ni kiaruta wira hatari muhingoro wothe, generator iri na uhoti wa gutungata thibitari wothe wa Naikuru niguo korwe kigathikwo hamwe na kiganda giki. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa no wa ng'ombe wa Maina.